بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتكلم بإذن الله تعالى عن الشرك. نسأل الله العافية والسلام. Nüüd räägime inshallah širgist ehk Jumalale kaaslaste omistamist ja palume Jumalalt kaitset selle eest. الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. Širk ehk Jumalale kaaslaste omistamine jaguneb kaheks: suur širk ja väike širk. عندنا المحرمات 4. كل ما حرم الله ينقسم إلى 4 أقسام. Et keelatud asju on meil 4, et kõik, mis Jumal on keelanud, jaguneb 4. صغائر. Väiksed patud. أعلى من الصغائر كبائر. Väikestest pattudest kõrgemal suured patud. أعلى من الكبائر الشرك الأصغر. Suurtest pattudest kõrgemal väike širk. أعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. Ja väiksest širgist kõrgemal on siis suurem širk. نعم. إذا نسأل الله العافية والسلامة مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار. Ja kui inimene sureb sellises seisus, kus ta teeb suuremat širki, siis ta on igavesti põrgutules. إذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم بعد هذا يدخل الجنة لا يخلد في النار خلود أبدي. Kui tal on väiksemat sorti širk, siis teda karistatakse põrgutules mingi perioodi, kuid ta ei jää sinna igaveseks. نعم. إذا مات على الكبائر فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه لا يخلد في النار أصلا. نعم. Kui inimene sureb niimoodi, et selles seisus, kus ta on teinud suuri patte või teeb suuri patte, siis ta on Jumala tahte all. Kui Jumal tahab, siis ta karistab teda, kui Jumal tahab, siis ta andestab talle, kuid ta ei ole kindlasti igavesti põrgus. على أي اعتبار لابد أن نحذر من هذه 4 من الصغائر والكبائر والشرك الأصغر والشرك الأكبر. Kuid igal juhul peaksime me hoiduma kõikidest nendest neljast osast: väikestest pattudest, suurtest pattudest, väiksemast širgist ja suuremast širgist. لأن الصغائر تؤدي إلى الكبائر. Sest väiksed patud viivad suurte pattudeni. والكبائر يؤدي إلى الأصغر. Ja suured patud viivad väikse širgini. والأصغر يؤدي إلى الأكبر. Ja väiksem širk viib suure širgini. فأنت تتركها كاملة. Ja seetõttu peaks need kõik kõigist nendest täielikult eemal hoiduma. نعم. كيف نترك الشرك؟ Kuidas me aga jätame širgi? بدراسة التوحيد. Õppides tauhiidi. وبدراسة الشرك. Õppides seda, mis tähendab širk. وبالدعاء. Ja paludes Jumalat. وبعدم مخالطة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وفي طقوسهم. Ja hoidudes البعد عن الكفار. نعم. Hoidudes üldiselt mittemoslemitest, aga eriti just nende usuliste rituaalide ja pidustuste tähistamisest. نعم. سنذكر أمثلة على الشرك الأكبر. Mainime mõned näited suurema širgi kohta. أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. Kõigepealt iga teenimine või kummardamine, mida suunatakse kellelegi teisele kui Jumalale, see on suurem širk. يصلي لغير الله. Näiteks palvetab kellelegi teisele kui Jumalale. يصوم لغير الله. Paastub kellegi teise jaoks kui Jumala jaoks. يحج لغير الله. Teeb palverännakut kellegi teise kui Jumala يطوف حول القبور. Teeb tawaafi haudade ümber. يذبح لأصحاب القبور. يذبح للجن. Tapab ohvriloomi haudades olevatele inimestele näiteks. ادعى علم الغيب. Väidab, et tal on teadmised mingite peidetud asjade kohta. سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم. Laimata Jumalat või prohvetit sallallahu alaihi wasallam. الاستهزاء بالدين الإسلامي. Naeruvääristada islami usku. يخاف من غير الله. يخاف من أصحاب القبور كخوف من الله سبحانه وتعالى. Kardab näiteks haudades olevad inimesi samamoodi nagu ta kardab Jumalat. نعم. أمثلة على الشرك الأصغر. Mõned näited nüüd väiksema širgi kohta. الحلف بغير الله. يحلف بالنبي مثلا. Vanduda kellegi teise kui Jumala nimel, näiteks vannub prohveti nimel. نعم. أيضا من أنواع الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت. نعم. Samuti väiksema širgi kohta on näide see, kui inimene ütleb,
need mingi asja kohta näiteks, et see juhtus Jumala ja sinu tahtel. ما شاء الله وشئت لأن الواو خلاص نعم بالواو أما بثم يصح ما شاء الله ثم شئت ترتيب مع التراخي نعم. Et siin on vahet tuleb teha, et kui inimene ütleb millegi kohta, et see juhtus Jumala ja sinu tahtel, siis see sõna ja siin see on, mis teeb selle väikseks širgiks, sest ta paneb nagu selle Jumala tahte ja inimese tahte sinna kokku. Kui inimene aga ütleb, et sa tegid seda sa olid võimeline näiteks tegema seda Jumala tahtel, siis enda tahtel, siis selles ei ole probleemi. يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا إذا جعل أسباب والله سبحانه وتعالى ما يجعلها أسبابا ذكرنا هذا بالأمس نعم. مثاله يعلق على البيت على السيارة على الأولاد رأس الثور عين خرزة زرقاء بعض الأشياء بعد الخرق أشياء تأخذ من البحر ويقول جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لدفع العين هذا الشرك أصغر. Väikse širgiga kohta on ka veel see näide näiteks, et kui inimene peab mingite asjade põhjuseks selliseid asju, mida Jumal ei ole teinud põhjusteks. Näiteks kui inimesed riputavad mingeid kujukesi või panevad mingeid asju üles, näiteks Eestis on see komme, et pannakse hobuse raudtagurpidi üles maja, et see kaitseks maja või pannakse kuhugi autodesse ja nii edasi, riputatakse midagi ja arvatakse, et see kaitseb näiteks kurja silma või millegi, siis see on väiksem širk. يتبرك بالأشخاص يتمسح بهم أيضا من الشرك الأصغر. Näiteks otsib õnnistust näiteks inimestelt mingitelt arvab, et nad on pühad inimesed, kui neid puudutada, siis nad saavad osaks mingist õnnistusest. يتمسح بالحجارة يتمسح بالأشخاص ويمسح على نفسه. Näiteks arvad mingi püha kohas, näiteks puudutab seda kivi näiteks seina mingit või inimeste peal ja siis pühib sellega ennast, arvab, et ta saab sellega mingeid õnnistusi. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى جنبني وإياكم الشرك الأكبر والأصغر وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد آمين. Ja Šehh palub Jumalat, et Jumal hoiaks meid kõiki eemal väiksest ja suurest širgist ja laseks meil surra sellises seisundis, kus meil on olemas Jumala ainsus. نعم.